Dia pergi ke sini menteri ya. Tena pa. Boy, di bislima dia na. Lanjut. Alah pokoknya ya. Dengar gimana?
Itu tadi masuk kan. Isa yung parigan. Ma'am. Tadi lang, di ba nangarulong mo, nagtinama? Langsung ke sini. Daripada mantai sa kinaloro. Aku undangi. Ini undangi. Berapa meter? Sana ke? Kan di sini situ. Lagi di sini bos, guys.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.